Dobar dan, danas razgovaram sa Brankom Petrićem, predsjednikom Centralne izborne komisije. Gospodine Petrić, koji su najveći problemi praktično definisani izbornim zakonom i koja bi rješenja trebalo da pripremimo kako bi se izborni zakon ili amandmanima ili novim izbornim zakonom promijenio i poboljšao? Pitanje ima dve strane. Prva strana je lako govoriti, problemi i izazovi izbornog zakonodavstva su veliki, a za rješenja to je već pitanje za nabedu namjeru. Svi ćemo se složiti da izborni zakon Bosne i Hercegovine ili izborno zakonodavstvo, ne samo izborni zakon Bosne i Hercegovine, jer je zakonodavstvo i na nivoima entiteta i Brčkog distrikta i nekim drugim zakonima Bosne i Hercegovine, i da je prevaziđen, da u sebi sadrži neka rješenja iz prošlih vremena, da je trom, da je sinhronizovan i da ima manjkavosti, ima praznina nastalih samim po sebi, a ima odlukama Ustavnog suda i Narodnog suda. Neke su norme prestale da važe, su problematične ili neustavne i bit će toga još. Potrebno je pristupiti jednoj rekonstrukciji izbornog zakonodavstva na svim nivoima, ali oko toga se dogovore oni koji o tome odlučuju ovako, ali kad dođemo do rješenja šta i kako, da se to razilaze i nešto smo u nekom problemu iščekivanja. Izborni zakon ima svojih veoma loših rješenja koje treba promijeniti na način glasanja, obrade glasovih rezultata, utvrđivanje mandata, izborna formula koja je vrlo problematična, nije proporcionalna. Bila je u nekim prošlim vremenima. Organi za provođenje izbora, prvenstveno birački odbor, njihovo nominovanje i njihove instrukcije i rad biračkih odbora. Novi vrijeme pokazao se i manjak uopšte interesovanja za rad biračkih izborne administracije i to treba inovirati do toga da neka rješenja koja su u izbornom zakonu su neprovodiva, samo po sebi su neprovodiva, neka su prevaziđena. Tako da i ova konferencija koju sada ovdje imamo trebala u jednom veoma smireno i jednoj veoma konstruktivnoj atmosferi da identifikuje te probleme i da se danas počne na to. A kako rješavate problem, to je problem koji traje godinama, nemogućnosti popunjavanja Doma naroda u Federaciji pripadnicima srpske nacionalnosti? To je problem nastao od samog implementacije odluke Ustavnog suda za konstitutivnost naroda, kada je visoki predstavnik nametnuo istovremeno rješenja entitetske ustave i nametnuo rješenja u izborni zakon koja su različita međusobno i nisu bila dovoljno pravno, dovoljno stručno obrađena da bi mogle izdržati jednu kritiku i analizu da su nivo zakona. Naime, oni su rješenja tada ad hoc, pošto zakonodavni organi nisu to uradili, to nametnuo. Odmah se pokazalo da su ta rješenja mogu biti neprovodiva. Odmah se pokazalo da u Federaciji se dešava da pripadnici jednog konstitutivnog naroda i ostalih nisu uopšte bili izabrani na pokretni klub i to je tako ostalo. Da bi se izborni zakon promijenio, neophodno da promijeniti Ustav Federacije, a to je već mnogo teže pitanje i teža solucija. Bile su neke prelazne odredbe koje su bile poluprelazne, pole su one dopunile. Kada je Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio van snage i te prelazne odredbe, došlo se da ga nema uopšte popune, samo Srba i ostali, uopšte nema popune, uopšte nema Doma naroda, parlamenta Federacije, nema Doma naroda Slezernog Bosne i Hercegovine, nema parlamenta Bosne i Hercegovine, nema zakona, nema savjeta ministra, nema ničega. Tada su svi se oglušili, oni koji su trebali, da to pitanje riješe. Centralna izborna komisija koristeći veoma tanke zakonske argumente koji su postojali, su na neki postojali, preuzeli sebe rizik i odgovornosti to pitanje, a ovaj put i samo ovaj put riješeno. Mi smo se dogovorili da ga riješimo kompletno, ako ćemo rješavati. Naše rješenje, prvo rješenje koje imamo i ono je pokazalo se da je manjka ostala, smo mi ostalo moguće da ćemo dopuniti klub Srba,
federacije je popunjeno bilo samo 14, odnosno izabrano samo 14 pripadnika srpskog naroda, ona 3 smo neki specijalno metodom popunjeni. Sva naša rješenja su ovaj put izdržala sudsku provjeru žalbe i provjeru od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bilo je 5 apelacija i sve smo izdržali. To je bilo tada ovaj put, za ovaj put, da nije tako bio opšti kolaps. Sljedeći put ne možemo čekati. Sve se to neće desiti, neće se moći desiti i do tada mora se to pitanje riješiti. Pozmano do vas riješiti. A recite mi, što se tiče izborne formule, da li je Centralna izborna komisija predlagala možda neka tu rješenja? Ne, to je političko pitanje, isključivo političko pitanje. Da li vi možete imati inicijativu? Mi imamo po zakonu inicijativu, ali u provođenju zakona mi provodimo bez ikakvih problema tu formu. Jer po toj formi nemamo problema i prema tome nemamo ni pravo na inicijativu jer je to političko pitanje. Niko ne može da objasni zbog čega se to tako neproporcionalno dijeli, ako je princip da svaki glas jednako vrijedi, da se svaki glas jednako vrijedi u pretvaranju u mandat, onda zašto bi se dijelilo prvi količnik sa 1 svima, a drugi mandat ide sa 3, gdje dvojka, gdje direktna proporcionalnost, kako je to bilo nekada prije. Ova rješenja su došla iz pravila i propisa Privremene izborne komisije koja je to provodila do 2002. godine, zato sam vidjeli to godinom izbore. I kada je to, i ona je tu formu primjenjivala, i kada je bilo je neki rezon da se razviju veliki nacionalni korpusi stranaka, da se manjim građanskim strankama dao prostor. I sad se u međunom za 20 godina to pretvorilo svoju suprotnost, sad imamo stotine stranaka i niko ne može utvrditi kako se zove, gdje su registrovani i što to je koliko glasa uopšte mogu dobiti, kada učesti, kada i što se pravi. Ta formula bi morala doći kod analizu, da neko kaže zbog čega je tako, zbog čega neko sa 100.000 glasova u izbornoj jedinici, mislim da je 3 mandata, dobije 1 mandat, a 1 mandat neko dobije sa 34.000, a taj treći sa 33.000 od 3 mandata. Zbog čega je to tako, koji je rezon? Da li se time princip svaki glas jednom povijeni, jedan čovjek, jedan glas potpuno urušava? To rješenje je slično tome, ne tako. Proizilaze iz jedne norveške izborne zakonodavstva i njihova situacija bilo reper kada je to rađeno. Međutim, ovi koji su prepisivali, to nisu dobro ne prepisali, ako su grešni. Tamo je prvi se mandat da uđe dijeljenjem ne sa 1, nego 1,4. Pa onda dolaze 3, 5 zbog nekih razloga. I ako se ona četvorka našim prepisivačima uopšte nije logički izgledala tada 1, 4, 3, 5, onda su izlisali da je greška u štampu. To je drugog objašnjenja nema. Ta formula je znači bitnija elementa političke metode uz izborne jedinice koji također sem put za Narodnu skupštinu Republike Srpske što Narodna skupština redovno radi uređuje tako izborne jedinice da je u skladu. Isto također po istom principu da svaki vlast u principu uređuje. A da li imate informacije da li se uopšte radi na promjeni izbornog zakona? Očekujemo da parlament Bosne i Hercegovine imenuje jednu ekspertsku, stručnu, političku, iz ova doma parlamenta i savjet ministra Centralne izborne komisije, kao što to interesuje u radnu grupu, kad će to pripremiti. Svako ima svoje vrijeme da daju neke te sve političke parametre i Centralna izborna komisija možda eventualno neko drugi još da daju taj stručni dio kako to implementirati, da to bude sistem pravnički pravno uređen. Očekujemo da to bude. Ono što je dobro za naredne lokalne izbore nema nekih većih prepreka, sem nedostajući odredbe u gradu Mostaru koji će, očekujemo, biti recimo urađene i izbori provedene. Nisu napravljeni lokalni izbori sa nekim sem te formume koja se primjenjuje za lokalne izbore. Međutim, naredni izbori za manje od 3 godine raspisat će se za manje od 2,5 godine će se raspisati naredni opšti izbor. U maju 2022. Da, to je manje od 2,5 godine, bit će raspisan ovaj opšti izbori i do tada se tu mora sve politički dogovoriti, pravno, normativno pravno, možda čak i ustavno izdefinisano. Mora se tehnički pripremiti
pripremiti, financijski podržati, prije toga testirati, sva ta rješenja testirati na pravim ili nekim fiktivnim izborima i onda 2022. godine uopšte izbora, znači jednoj normalnoj atmosferi. Gospodine Petrić, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.